Hello everyone, Tony in hichi video ahin Friends fantasy drama film Angel kiti to sim anangai home kino hite. A movie ki panin Louise kiti nunga khan hi ahong ki muna hi. Amanu hi musician khat assistant in anepangin chule hichi a konin amani zong ahong kilungset do hantai. Hinla ni khat invisible trick a ball pet lonin musician pa chu amang tan chule hichi niya pat chun akinong mu tapo na hi. Hichi zawa pat chun Louise chu akipa khatapon lungthi de en aumin ahin ni khat le musician pa chu hung kinung le dingin anga jing ta na hi aji chu masanga jong musician pa chu hitia hi anemang ji a hi hiti chun Louise chu mental institution khat ane koi taw vin chuin aman jong naw ahin vomin thako zawin mental institution muna chun koima het lawin naw ananei tai chule kidang ta in announcement chu akimuthei pu na hi mi hon announcement chu experiment nei na aza kha adiwa ki cha zin anaw nei chu kuima asai pi pu na hi nurse hon room sunga an ahung tha pi ji uvin hinla announcement lam him chu a het pha pi pu ve achapa chu angel tin akau kaujin hiti chun amin jong angel a hi sa tai hiti chun achapa chu naw sen dang ho bangin a bolen phata in a vekol ji in a hi an ani sa ji in a oi ji in chole hamdan jong akichu sa ji e achapa jong ahung khan li che pha din Louise in chok mangcha in alphabet ho asun ji in angel cho le kha ji dan le sim di dan a hil ji in a hi angel jong anu van ho cho ki van ji in miro la chin alim gun dan cho ave ji e zan si le Louise in achapa cho aniaw lai thu sim asai pi ji in aniaw la ya Louise cho gamnu ya thing in khana ana cheng a hi vacation ting le Louise cho traina ana tawzia apa to deal na khana hi ana chi ji hon a hi hilaimun chu a favorite place a hi ji chun achapa jong ni khat le hilaimuna aga chi di adei sa dan tu asai pi ji in tui je dan jong hilding anomin hinla achapa in pulang amuding chu agi chat pi kinin a hi achapa ba de ni khu in newspaper ho cha zilin bread chung atungin achapa ba de amang hanta na hi hiti chun kumle ha ahung chal dung zuin angel jang kum som anel hingtan anaching he jing tai hinla ahung khan li to dung zuin ama jang ahung thudu che ta na hi ne khat chu chair khat akal do in window apat pulang chu aveta na hi le ama sa pending en aling ke ba api mi khat chu ahin mutai numai chapang khat hi anu le apa to om khom han chu ahin mu in a hi amma jang anu ko ma le chi in chapang nu amu thu chu asai pi in a hi le anu in jong achapa a curious che cha amu pha nin atiza he asing ta na hi Louise in achapa za midang hot aki ba lo thu asai pi in mi hon na vet nom loading a hi tin asayen kuima akimu sa lo hil din a hilin a hi hichu aza pha din chapang pa jong alung nu mol hen a hin la nu mai chapang nu amu num na chu atang di pon window apan en chapang nu en piano a ki ni bo ame ni thom ji chu a vevezing ta na hi hiti chun a music chu so ta angai ji en ni khat le chapang nu chu ki mo piding anum le jing en a hi angelin anu chu thudo zat anei ke ji in anu en jang adon bu ji en chule Louise in jang ni khat le musician pa chu hung kinong le kit dingin kinem ta in anga jing na lain a hi a hin la hitia anga na en Louise jong depression ahung thado tan achapa to jong aki hobe ji han tapoi anu hitia awm pha nin angel in jong ki ho piding dang anei tapon hiti chon wala chan drawing a ball ji ta na hi ni khat window apat pam lang avetna a hi le numai nu chun a hin vet amu en amma jong a nervous le en ji chun anu ko ma saiding agu na hi le anu chun ima sei lawin aki hei mang tai chom khat zawin Louise chu nurse ho en pulanga apui do pe win angel jong phat kilem pe cha chun pulanga kuima het lawin a hlai do in ahin khuwa amas sapending en hampa chung chu akengin aga chun tai chom khat zawin numai chapang nu luya aki hona kom chu aga hlungin numai chapang nu in jong angel chalo gin chu ahin he en chapang pa chu akoma hongdin akau phaiye angel in jong kidang asal he azingen nei muthei ham tia do le numai nu chu khomu thei lo a hi chu ahin he do tai chapang nu in khu amu thei lo zia thil nama ko na mi a het zidan a hi chu in chapang nu jong ke Adeline ka hi tin introduce aki bolin angel khut chu athamin aki haulim hone
hitia pet honin Angel zong ahung nervous kidin hizi chun azam mang masangin Madeline in nidang dang zong le hungzi in tin promise aki bol sa tai ani gel hona ki loi piding nei lo chi hi honzi chun aki mu tu han so aki pa le azing honin a hi hospital sunga nurse no in kon ahan penin Angel zong room achun ale lut kinin anu ko ma aga ki zemin chapang nu to aki mu tu thu cho asai pin hinla anu depression kho chi che pha nen iman adon but kit ta poi hiti chun akitip na bangin azing ni khu in Angel zong Madeline ko ma aga chi kinin Madeline and Angel mai la cho thampi in alunggelin amai su dan cho heading ati in hi chapang pan zong Madeline and piano ame ave nilhom ji thu cho asai pin chole angai nom dan zong asai pin a hi le chapang nu cho aza chale e chuin Khomu thei lo nu le aki muthei lo pa cho aki sel te aga aki sim khom honin hiti chun sunil hlomen khom ji honin gul cha ki ngai ta ahung hi do han ta na hi kum ahung chi dung zigin Madeline zong ananunga ado tan chule aki ngai he azing han ta na hi hinla ni khat aki haulim pet honin Madeline in eye surgery aki body to Angel asai pi in agul pa amu thei ding ta azi chun aki pa le azinge inla agul pa Angel wang so alungim panta na hi chuin hap ta khat nom ta aw mu khom zo hanin Adeline zong eye surgery ki body in hospital achi tai hichini zan chun lawi zong phat so ta ham lawa awm zoin achapa chu ahin ho pi in akoma alup sa in chule achapa za I ham tia ka chunga thil su khat ahung kha hi le ka seina gamnoi a thing in na chon ani chin tin asai pi ta na hi jingka Angel zong ahung kha pha nin anu chu ani thita na hi golhangpa zong lai na ta in anu chu ve jingin chu zawin doctor hon Louis ta sa chu ahung tol do ovin ba nga painting zo si zong so anot mang ta win a hi anu la tapon Adeline in zong hu ahin mua thuta ahin het pha le avet dading akicha zin Angel zong train atau do in anu in asaina lek achun aga chirita na hi alung mit in Adeline chu tuya pat ahung ki chop do amuin a hi le ama zong akingai sil he zingin chu zawin train dang khana tau do akidin gamnu ya thing in na achun achi tai amun alhun pha din window glass asuke et asunga alu din chule hilai mon achun acheng den ta na hi hiti chun hapta hla lekum anachi ta na hi le Angel zong golhang hling set ani hitan a o zong ana pi le jing tai ama le ama bo ke hauzi in chule ne khat ting le agul no Madeline cho to ki motu kit ding cho agel jing ta na hi hitia agial bangin kidang ta in Madeline zong ni khat namun achun ahung ta be ta na hi Angel zong kidang asa valin no mainu so ki het sa lawin athimin avevezing tai ama sanga adin le wangin no mainu en ama so amu thei pu na hi hiti chun Madeline zong akim vela tang ho achun Angel chung thu hekha tin aga khul le in dan cho hospital ahung kile zawa para agul pa so an hol le dan a hi tai mental asylum muna Angel thu aga khula a hi le Louis min bo chu an achapa min se record na an lo a hi hizia chu aman zong Angel chung thu chu a khul le a hi le gamnu ya thing in na chu a hin khul do a hi Angel in Madeline het lawin athimin azui le in sunga chan khom hanen a hi Madeline in masang laya bangin Angel chalo agin le anam a hin zazi in a hin la hi chu alunggel a hi sa azi a hi hitia Angel zong akitim zo lo pha din Madeline ading in letter khat asunin alungsi dan thu asunin chule kimutu din asai tai hinla akimutu hondinga ahile numainu in amin asin cha hi ading in asai ta na hi chuin amani zong gamnu ya chun ahong kimutu hanin chule akitip na bangin Madeline in ami chu asing cha hi in a hi in ahong kile honin lupna chunga akizem honin Madeline in pasal pa mai cha thamin ana alele ya hi le anam chu anaki khial basa in hinla Angel a hi chu a he theina lain a hi chuin amani jang kumiza hamzawa akimutu kin hanji chun akilungset le jing hon tai Angel in Madeline chu thudo za ane ji in hiti chun hapta khat wal zen paradise achun khom hanin Madeline in jang poren amit teni chu aketom cha hi in a hi aneu lai thu le khang dong a hi lai thu hon a sei khom ji honin hiti chun ani ve nan akile lungsi do han tai
chu zoin Angelin Madeline chu deal namun khana hin puin hilai mun chu Angela dia a favorite place an hi ta da hi Madeline in a blindfold chu akila la in a hi le a view chun a lung lai atong khale zingin hin la hi sanga aman amu num pen chu adong mapa mai bo chu a hi ta na hi chu in Angelin anung langa panen kis a hin bolin tu zan le ka kim musa ading na hi tai tin promise a ki bol tai chu in zanin Angel zong bed seat a ki hu khum tan Madeline zong itabang hi zong la chan kilungset thau din na hi tin a ki tim ta na hi hin la pun ala ado a Angel hi na ta cha het do pha nen amma zong a king dot jing ta na hi hi ti chun lai na ten akabin hlung lai a chun aum den tai Angelin zong aum chan chon mit hlipumin a ve in Madeline ai mul ha pha nen blanket aga silpi ta na hi Madeline zong ahung khang do in Angel za khom thei hon di pole Khomu lawen jing ta ge tin asai pi in hin la Angelin alung sit nu chu amma je agen thei athu kit di anum tapoi a jing ka a Madeline ahung kha do pha nen Angel chu a hol le le a hi le amu zau tapo na hi in sunga chan not khat a hin mu in Angelin hin huwa dia anadal ha a hi tai chule na lung sit jing na nge tin a kitimin hin la nangin wang nei heimil tan tin ane sei ta na hi Madeline in zong mit hipumin le kha chu asimin chu zawin alages zau si pe aki bolin hilai mun chu dal ha di agut pedin alung thima thil khat a hin he in aman zong amit asina a hi le Angel nam a hin za in deal na langa achi a hi chu a hin hetai chu zawin ama zong deal namun a chun achi in Angel chu a ko le le tai hin la Angelin no mai no chu athimin ana ve in adon but nom pu na hi chu pedin Angel zong vadunga chon ahung kile la in po la in achuta na hi chu pha in Madeline zong tui sunga chon aki chom lu nin Angel chu a hol le le tai amman zong tui nu ya bubble a hin mu pha nen Angel chu a hin mu in aga hu do tai Angelin zong huwa hin het pha in Madeline zong tua pat tun so na khomon di hi tai tin a sayen chu le na da ka da ha loading na hi tai tin a sei ta na hi hichia pat in amma ni zong ke pa ta in ahung kha sa hon tan hiti chun midang ho bangin akichim akina alum hom ji honin hi abang khat kom le Angel maya chun make up a ball pi zin anui ji honin hi chuin Madeline zong naw a hin vomin naw sen ki muthei khat a hin nei hon ta na hi chuin amani in zong mi vetnom ta magic so a ball ji honin ke wa anan anei hon tai a chaina sinin amani zong tui nuya akize hon chu ong ki mu in heti chun a movie zang hong ki chai tai